تماشاوان هێژادەم باش پەیوینەکە تایبەتە لەگەڵوە دەبێ هەر پەیوینێدا ئەم ji mezintirîn berpirsê penaberan li Iraqê û li Başûrê Kurdistanê pirsên girêdayî koçber û penaberan bikin bêguman pirseke gelekî girîng e berpirsê rêxistina penaberan ya neteweyên yekbûyî li Iraqê UNHCR Jean Nicolas Böz ji Bexdayê ji Iraqê mîvanê min e. Birêz Böz bi xêr hatî. من حس کر دست که بزنم روشا دارایی یا UNHCR چه لعراق و چیزی لحریم کردستان چاویه هندی چه روشی دانه ام دخوازن روژا جهانیا پنابران پیروز بکن. اف جبو لخواگرتنا پنابران و داینا هیوی بوان هدما کو اوله دربنه. ایجار دوی از دست خوشیه لدست حالاتا کردی و خاصمه لگلی کرد بکم کو پیشوازیان نزیکی 300,000 پنابرین سوری کرن کو او بخوا کردن و جباکور روشالات سوریه هاتنو او لخواگرتن. دوان 5 سالên borî de bi qasî ku têkildarî UNHCR lehember vê lixwegirtinê meheman bû ji bo piştevaniya desthilatdar û nişte cihan terxan kiriye ku tê xerckirin ji bo alîkariya Wezareta Perwerdehiyê ya Hikûmeta Herêma Kurdistana Iraqê û tevlîkirina zarokên penaber de dibistanên giştî de û her wiha ji bo berdestkirina derfetên berbijêrkirina mamostayên penaberiyên Sûrî de li dibistanên giştiyên Herêma Kurdistana Iraqê bibin mamosta. Me bi hikûmet û civakan re kar kiriye da em piştrast bibin ku em hêviyê li penaberan vegerînin. Penaberên ku li xerîbiyê ne. هیا جه کو تکلداری UNHCR ده هیاما 5 سالên borî de me heman pere veqetandine. gelek pirsên min hene ez ê işte bikim pirsên gelekî cuda ne bêguman girêdayî penaber û koçberên Îranê ne yên Tirkiye ne yên Sûriyê ne lê destpêkê dixwazim vê bizanibim kar û xizmetguzariyên we li Iraqê niha zêdetir ji bo penaberên ku ji derve hatine Iraqê û Herêma Kurdistanê yan jî ji bo koçberên navxweyî yên Iraqê ne. We have two programs. The main program of UNHCR, the UN Refugee Agency. دو برنامه‌ên me hene. Bernameya sereke UNHCR, Ajansa Penaberên Netewên Yekgirtî, derbarê penaberan de ye. Lawma bi rastî em behsa wan Sûrî, Tirk û Îraniyan dikin ku piraniya wan bi eslê xwe Kurdin û penaberî Herêma Kurdistanê bûne ku niha 300,000 kes ji wan lê dijî. Em bi hikûmetê re molata niştecêbûnê ku jê re tê gotin molata mirovî ya niştecêbûnê misoger dikin. Em piştgiriya wan dikin ku zarokên xwe bişînin dibistanan û destê wan bigihêje xizmetguzariyên tenduristî. Em piştgiriya wan dikin ku tef li bazara karî bibin, da bikarbin pereyên xwe derxin û bikarbin bikirin û bi xwe debara xwe bikin. Lê bernameya duemîn jî ji bo wan Iraqîyan e ku ji ber Daişê û tundotîjiyên wê koçber bûne. Niha piştî nêzîkî 7 salan ji têkbirina Daişê ji aliyê hêzên Iraqî û hevpeymaniyê ve piraniya Iraqîyan karî bûn vegerin malên xwe yên li Mosul, Salaheddîn, Enbar û Bexdayê. Hinek hîna jî koçberin. 180,000 penaberên me li kempên navxweyî yên Herêma Kurdistanê ne. Ku piraniya wan li Duhokê ne. Civakên me yên êzdî hene ku li navbera Hewlêr û Mosulê ne. Hinek kempên me hene ku erebên Sunnî de wan de ne û li navçeyên cihê Nakokî ne. Hinek komên me yên Xristiyan hene ku hîna jî li Hewlêrê koçberin. Îcar em di Ajansa Penaberên Netewên Yekgirtî UNHCRê de berdewam in li ser piştevaniya wan. Lê ez dubare dikim ku hikûmet di pêşengiya hewildanan de ku xizmetguzariyan digihîna wan Iraqiyên ku di eslê xwe ne ser bi hikûmeta wê ne. Lê ew hemû xelkê Iraqê ne û xizmetguzariyên giştî û ewlekarî wan li xwe digire. Dubare dikim Iraqê û bi taybetî jî hikûmeta Kurdî karekê pir baş kirine û piştrast kirine ku dê ev koçberên navxweyî bi başî bên çavderî kirin.
لأفتێرێ ناکەو ئەم هێویدارن کۆ ڕۆژێکی ji ڕۆژان بکاربن بە ئەولاداری و ڕۆمەت بەگەڕن ماڵن خوا یان دبە کو هەنێک جوان چمکی ئەو وڵاتیان عێراقێنە و دخوازن تەف لێ وان جواکان ببن کۆ دەما داعشێ ئەو کوچبەرکردن وان پێشوازیە وان کرد. in the communities that have welcomed them during the displacement triggered by Daesh. برس نیکولا هجمارا گشتی یا کوچبر نافخوا لعراق چقاسه؟ So at the peak of the Daesh violence, there were a bit more than 6 million. دلوتکەیە شدەتە داعشێدا زیدەتری 6 میلیۆن کەسان ئاوارە بوون. گۆپڕانیان وان لە نەینەوە سەلاحەدین، کەرکووک و ئەمبارێ بوون و هەنێک ژی کوچبەری هەرێما کوردستانێ بوونە. نەهاکو ئەم داخبن تەنێ 1,200,000 جوان کوچبەرن. 200,000 لە کەمپێن هەرێما کوردستانێ دژین و 500,000 لە نیشتەجێهێن نەفەرمینە و هەر جوان ژی لە دەردوورە باژاران و ناوەندا باژاران و گوندان دژین. هەژمارێک جوان دێ بەگەڕا ماڵن خوا زەحمەتیان دەکشینن. ماڵن وان هاتنە هەلوەشاندن گومان تێکردن کۆوان پشگیریا کۆمێن تونتراو کردبن و نەهادە جواکێن وان دە پێشوازی لە بەگەڕا وان نایکردن. پرانیا وان ژە ئەولەکاریە ژیانە خوا نەپشڕاستن. پرانیا وان نەپشڕاستن کا ژە هێلا تەندروستی و پەروەردەیی زاروکێن وان دە دێ چ جوورە خزمەتێک پێشکەشی وان بێکردن. وەک میناک جواکا ASD کوپڕانیا وان لە پارێزگەها دووکێنە دوودلن. ژمارە دەبێژن کو دوودل و دلگرانن کو بەگەڕن شنگالێ چمکی هەز دکن کو نکارن لە شنگالێ ژیانەکە ئەولە و بڕۆمەت و ئاسایی پەیدا بکن لەو ما باشتر دەبینن کو لە پارێزگەها دووکێ بمینن لە ڤرژی پێویستە کو ئەم زیدەتر لەگەل حکوومەتێ کار بکەندا کو ئەم پشڕاز بن کو ئەو بە باشی تێنە چاودێریکردن و تەف لە جواکان دەبن و ئیجار ئەم ژی دە بنگەهێدە ڕەوشە ژیاناوان لە کەمپێن دووکێ باشتر دکن ژبەرک و ژبوو وان ماڵباتان نەگونجاو بن کو دە وێ ڕەوشە دژوار دە زاروکێن خوا لە کەمپان پەروەردە بکن. باشە هەژمارە پەنابەرێن کوژ دەرڤە هاتنە عێراقێ و هاتنە هەرێما کوردستانê li vê derê bicîbûne hejmar li cem heye? Çend kesin? There are 3,000 refugees who came from outside the Kurdistan region of Iraq. بله 300,000 پنابەر ji derve hatine herêma Kurdistanê û stargeh ewlekarî û silametî bi dest wan ketine ku li parêzgehên Hewlêr, Duhok û Silêmaniyê ne. Piraniya wan Kurdên Sûriyê ne ku nêzîkî 240,000 ne û ji Bakurê Rojhilatê Sûriyê hatine. Ji ber rewşa wê navçe û şer û tundûtîjiya çekdarî jî nikarin vegerin cihên xwe. هەروەها نێزیکی 10 heta 15,000 Kurdên Tirkiye û Îranê jî lê hene. Her wisa me penaberên din li Herêma Kurdistanê dîtine lê ew ji du nifşên berê ne û li destpêka salên 1970 û 1980 de ji mêj ve hatine. Ji destpêka şerê Sûriyê di sala 2011 de ji dema ku Sûrî hatine bi giştî 300,000 penaber ji derveyê Herêma Kurdistanê hatine. Ji aliyê gel û hikûmetê ve hatine pêşwazîkirin. Îcar UNHCR ne tenê dixwaze spasiya hikûmetê bike li ser hemû karên ku ji penaberan rekir. Li şûna pîrozbahiyê jî lê dike ji bo pêşketinên de pêşkêşkirina xizmetguzariyan de warên perwerde û tendurustiyê de û dabînkirina derfetên debarê û misûgerkirina wêyekê ku bi awayekî wek hev bi civaka Kurdî re reftar bi wan re bêkirin. Tevî ku penaberin jî
تشتی کو جیهان دخوازه لسر هریما کردستان بزانه به اوه اف همو دستکف به پشگیریا UNHCR، یونیسف، WFP و UNDP و همو ریخستن سویلین هفکار ماین وکی تساس ریخستن ناو دولتی انجمنا پنابرانیا نورویجی و گلین دنو گلک آلین ناو دولتی و ریخستن کردی هنه بدست خستنا کو پشگیریا پنابران و جواکن در دورا پنابران دکن. بله. افدمك بريز نيكولا افدمك ايران لقال حكومه العراق لسر بارتين كرديك واوبوزيسيون ايراننا والفيدريل هريما كردستان دمينين قوتو بيجان دكا هون چه غارانتي وباوريه ددن پنابرين ايران العراق ولا هريما كردستان كو زيانك نگهوان تعداي نگهوان Ayzalum is for civilians. The protection which is afforded by the Kurdish authorities ستارگه جبو کسی سبیله. پاراستنا کو جهلا حکومتا کردی و جبو پنابرین کرد، سوری، ترک، ایرانی و نتوین دن راحتی مسوگر کرن. لسر بی بینگهینه کو او سویلنو جتو تیجیا چکداری و زورداری رابیانه. ایدی جبر باوری، اول، نیرینا سیاسی به یان بزانه بند جواکی ده چبن وک پیشه وکی نمونه مینا روزنامه‌وان. لو ما او به یاسا ناو دولتی پاراستی نو براستی جه آلی حکومت هریما کردستان و عراق و تینا پاراستنو ری بوان هاتیه داین کو لسر آخا کردستان و عراق بمینه. تو ساده مکنینه که ایریشی وان بکرن. تشتی کو تی نقاش کرن اوه کو ستارگه نجبو چکدارانه. ستارگه نجبو وان کسانه کو شدتا چکداری کرنه. ایجار برپسیاری حکومت یکو بشراز بگه کو ین لسر آخا عراق یان هریما کردستانه نه مروفین سویل بنو نه چکدار بن. افنه برپسیاری نتوین یگیتی UNHCR یا. لأف به تواهی برپسیاری حکومت و ام پید زاننو ام بوان باورن کو ده کار راز بکن و ده پش راز بکن کو پناگه و پاراستنا پنابران تنجبو مروین سبیله. بله. باشه. لی گلک پنابرین کردین ایران هنه ویدره یعنی هریما کردستان دمینن نچار بونه مالین خو بجی بهیلن خواندن ده سر زاروکن وان را در باس ببه مثلا وجبو سالا به چکری اجبو کو جاره کدن همان روش چه نبه و جاره کدن زاروک جه خواندن به پار نمینن زاروکن پنابرین کردین ایران کلور دمینن. We have been working very closely with the Ministry of Education in the Kurdistan. پرژن زیگبه لگل وزارتها پروردهی حکومت هریما کردستان کار دکنو دوی اس پیروزباهی لوزیر بخواه بکم کو بریاره که راز دای هو بش راز کریا کو همو زاروکن پنابر بکار بن لدبستان انگشتی جا آسته یکی حتی چواره نابخواه تو مار بکن. ام هبی دارن کو آستین 5 حتی ششانجی لدبستان انگشتین هریما کردستان بین تو مار کرن. افتشت لگلک ولاتین جیهان دقومه. گاوا پنابر دگهن ولاته کی پیوستی آوان به هین بونا زمانی وی ولاتی هیو پیوستی آوان به هیل کو خوالگل پروگراما خواندن یاوی ولاتی بگونجینن. لیزاروک تبلی دبستان و جواکتی نکرن. دبستان انگشتین جواکا ولات کو لی هویانه. ایجار امی داویا ای سال دیدارا جیهانیا پنابران لجنیف ساز بکن. تشتی کو وزیر پرورده کرو پربالکیج بو او بو کو وزارت او وزیر پرورده بریار دان کو مامستاین پنابر ین به هلبجارتی تبلی دبستان انگشتی بکن. لو ما در فلج مامستاین سوری را بردست کرن. نخاسمه ین کو هاتبون هلبجارتون و همان آستا خواندن و بارنامه مامستاین کرد لباوان هبون دا کو بکار بن لدبستان انگشتی دز بکار بکن.
اف یک ده جیهان ده پر تایبته. براستی جی گریدایی بونا حکومت هرما کردستان و گلی کرد به بنابران را نشان داده. اف پشراز دکه که جتوها که هفدو ناز دکنو جبو باشا روژا زارو که انخواه به هف را دخبتن. هر وها در فتا دبار جدی دوان ما مستین پنابر که هاتنه هل بجارتن دا کو بکار بن هنک نان و رون بکرنو بجینو ده جواکا کردی ده گهج ببون. برز نیکولا پرسکه گلک گرینگ هیا از بخواد چم کداره راستی وی پرسیتم UNHCR و جبو پنابرین کردین ترکیه چکریه کل مخمور دمینن. The issue of the population in Mahmoud camp پرزگرکا شینیان لی کمپا مخمور یک جوانه که من بری بحث کرد. لسر حکومت دبینه پشراز بکه که او ستارگه جبو سویلان ببینه. جبو کسین که نه چکدارن و تو ایرشین چکداری نکرن و تبلی تندیا چکداری نبونه. بسالانه که ما دلگرانین خواه ین درباره سویلین کمپا مخموره ده جه حکومت بغدایره را گهاندنه. لورا UNHCR ویگاوه ویه که لبرچاو ناگره و جبو باراستنا شینین کمپا مخموره گارانتیا میاد تام هیا. شینین کمپا مخموره سویلن لو ما فیوان هیا کوپنهاور بن. to the concept of being refugees. باشه لینها ابلوکایک یعنی دور پیچک لسر کامپا مخمور هیا مثلا و هیچ هولک دایه جبورا کرنوی دور پیچا هزین عراقی لسر کامپا مخمور؟ It is a prerogative of the state to take the law enforcement. ده صلاة حکومته که تدبیرین تونتین یاسایی ور بگره که وکی پیویستین هجبارتن جبو آرام کرنا کسین سیویلین کمپا مخموره. UNHCR هر دم لچار آلی جیهانه هبو جه حکومتان را دیار کریه که ارکاوان یا سرک اوه که بشراز بکن که ده ناوا پنابرانده چکدار توننه. هن کس نینن که چکین وان هبنو جلو کنجین لشکری لخواه بکنو جه کامپ چالاکین چکداری پیگ بینن. اف دست حالاتو ما فی حکومت هیا ایجار حکومت عراقی چند تدبیر ورگرتنه که به یاسین ناو دولتی را لحف دکن جبو که بشراز ببه که کمپا مخموره به تمامی ببه کمپاکا سیویل جبو بنابران. تشتکی پیوسته که اف وک کاره لپیشی حکومت عراقی بمینه اف گرنگه. نه جه هلا تشتی که پیکانه ده روشا مخموره ده بقومه. لشونه پر گرنگه که کسین لهندوری کمپه زانبن که او تنی سویلن. اوی جبو جن، زاروک، جوان و پیر و جبو همویان ده کمپه ده گرنگه که بشراز ببن که سودک خراب جه کمپه نای وارگرتن جبر که ستارگه تنی جبو کسین سویلانه. Because Aizalum again is only for civilian population. بله نها هجمارک پنابرین سوری لکامپان دمینن هجمارک لمالان ناوا باجاران دمینن رقمک الجماعه چند لکامپانن چند جیل دروی کامپانن؟ So approximately 35 to 40% of the نزدیکی 35 صدی حتی 40 صدی 300,000 پنابران لی کمپان دجین. برانیا هری زیده ها پنابران که 6 صدی حتی 65 صدی نه. ده کمپان ده ناجینو UNHCR وکه سیاست که جیهانی لی دجی کمپه. جبورا گرتنا پنابران کب نه چاره سریه که ده جهده. لی چونا پاراستنا کمپان گرنگه و پیوندیا دنا برا پنابره و خلک ده بره ده قد دکنم. ده جواکی ده پنابران جه درفتین پیدا کرنا دباره پیپار دکنم. هروها ماجی وکی نتوینیه گرتی و ریخستنان بپار دکن که ام خدمت گزارین گشتی باشتر بکن که خلکین خواجه هیجی سود جوان وارد دگرن. چمکی دوه بالا همو گهدان
پەرە و ستافێمە لەسەر کەمپان بە. لشونا کو ام هاولا آوا کرنا دبستانان یان نخوشخانهان بدن کو خزمتا پنابران و خلکی خواجهی دکن. لعراق و به تایبتی لهرما کردستان کو کمپین پنابران لهنه در فتکا ما یا به هم پاهی کو سیاستا ما یا له دربی کمپی هبه جبو کو ام آلیکاریا تولیبونا پنابران دناوا خدمت گزارین گشتین لنزیکی باجار و گندان بکن. دما کو ام به ریا خردکرنا دبستان و نخوشخانه آن مجولی بهیس کرنینه دما کو ام همشیره و پزیشکان راهنان آن دکن و درمان آن پیدا دکن ام نتنه جبو پنابران دکن. لشونه دما کو ام وانکاران جبو خدمت گزارین گشتی دکن اما آلیکاریا پنابران و خلک هرما کردستان جی دکن کو دست وان باشتر بگهن خدمت گزاریان. ایجار به راستی جی ام گلکی شانازیه به ویتشتی دکن کو هبه شیامه به حکومت هرما کردستان رهه. جبر کو کامپ تجاری نبونه چاره سری و دوی ام در فته که بدن پنابران کو دوی دمه ده به آوه کی دم که تولی وان جواکان ببن. حتی دما کو بسلامتی بدگرن ولات خواج بو دست بکرنا جیانه که برومت کو بی توتندوتی جیو پاشگو خستنه که دست وان بگه خدمت گزاری خواندن تندرستی آوو در فتن کار. از جنیزیک و براستی آگاداری روشا کوچبر و پنابرانم بخواد دبینم خوارن و آلیکارین دارایی اجبو پنابرین سوری کل کامپان دمینن نای داین یعنی براستی مثلا هنک کس جوان قربان شرن هنک زاروکن سیوین باو دایکن وانتنه کس تک تنه وان زاروکان خودی بکه جبو پیدا کرنا دبارا جیانا وان یو این RCR چه دکه؟ دکاره چه بکه؟ So UNHCR, the UN Refugee Agency, is working with many partners. UNHCR بگلک هبشان را دخبته وک برنامه خوراک یا جیهانی کود کمپان ده برای خستنان را آلیکاریا خوارن و دراوی پیدا دکه دا کو بشراز بکو تشتین هیری کم دیگه هن خلکه دا بکار بمشین. ابقاز جی نبسته. ام دزانن کو ام دکارن لهر درا جیهان گلک تشتان جبو آلیکاریا پنابران بکن. هر وها جبو وان جواکم پر هجار جی کو پنابر لوان هنه کو جیان دبار خدمت گزاری و درفتن وانی ین خواندنه که باشتر هبن. لیله هرما کردستان عراقی وکو من بحث کرد ما پشگیری دا کسین کو هری زیده زرار دیتنه. ما به بردامی آلیکاری و خدمت گزاری گهاندن جواکین هری زیاندیتی کو پنابر لوان هنه. دا کو آواره نافخوایی عراقیان خلکین خواجهی کاربن سر خواه بلند بکن. لورا نها کار دجوار اوا کو ام پشراز ببن کو دست همونش دجه آواره نافخواه بنابر و خلکین خواجهی بگه خدمت گزاریم باشتر. جبر کو دما کو ام بودجه به دست خوابتینه ما بست اوا کو عراق بکاره کالیتو هجمارا خدمت گزاریان جگل خواو پنابران راجی زیده بکه لو ما هفکارین ما به گلک حکومتان راهنه به تایبتی حکومت هرما کردستان کو کارکی گلک باشده که دا بشراز ببه کو اموان همو کسانو ین هری زیانمند جوان ج سیاست و خدمت گزاریان لخوا بگرن. پرسکه هر کوچبرک مراقت که براستی. پروسه شاندن پنابرین کردین سوری و ایران جبو ولات سیم اعاده التوطین به عربی جیره دبیجن اف پروسه چاوا بریوده چه مثلا ایسال هجمار و زیده تر ببه یا نه و پنابرین کجبو ولات سیم بین شاندن؟ Over the last few years, we have, I think, tripled the number به باوریا من who have been able ده هیاما چند سالم بوریده send back to ما هجمارا پنابرین کو کارین نشتجه ببن سیقاتان زیده کرد. از لور بحثا روشکا پر تایبت دکم از بحثا وان کسان دکم کو
پرزگرێکên وانiyên tenduristî hebûn û nepêkan bû li Herêma Kurdistana Iraqê werin dermankirin. Em behsa wan mirovan dikin ku ji şiddet û tundûtîjiya seksî rizgar bûne. Em behsa pêkhateyan dikin ku ji bo destpêkirina jiyanekan nû û asayî li xerîbiyê wekî penaber rastî zehmetiyan dihatin. Me ew şandin welatên sêyem. Ji ber ku me nikarîbû li Iraq û Herêma Kurdistanê piştgiriya wan bikin. Ew hejmarek pir hindik e lê me karîbû spas ji bo camerî û piştgiriya welatên Rojavayî, Amerîka, Kanada, welatên Ewropî û nemaze Avustralya me kariye hejmareka mezin ji Sûrî û penaberên din bişînin van welatan. Lê ez dubare dikim ev ne çareseriya 300,000 penaberan e. Ev çareseriya ji bo wan kesên ku bi rastî rewşeka gelek taybet di jiyana wan de heye û nikarin çareseriyekê li Herêma Kurdistanê peyda bikin û çareserî li welatê sêyem e weka welatên Rojava, Amerîkaya Bakur, Ewropa û Avustralya. Îcar em ê vê bernameyê bidomînin, lê ne bernameyeke ku alîkariya 300,000 kesî bike. Bi giştî di nava her komeka kesên penaberên cîhanê de kêmtir ji 1% penaberan ji niştecêkirina dubare û derfeta şandina ji bo welatekê din sûdmend dibin, kêmtir ji 1%. Less than 1%. جماره بردستی ته برز نیکولا مثلا و چند پنابرین ایرانه و چند پنابرین سوری شاندن ولات سیام. The issue is the referral. We are preparing. Pirzgirêk şandine. Em dûsteyan amade dikin û pêşkêşî welatên wan dikin lê ji ber vîrusa koronayê her tişt dereng maye. Ne rêwîtî hebû, ne jî balafir difiriyan, bi rastî ev jî ji bo wan kesan pirzgirêk bûn ku bigihin wan welatan. Lewma ji hêla derketina ji Herêma Kurdistanê em hinekî direng man. Lê em behsa 10,000 kesan dikin ku her sal ji wir derdikevin. Ji ber ku pêwîstiyên wan yên taybet û şert û mercên jiyana wan hene. Ku tê wataya ku pêwîstiya wan bê dîtina çareseriyê li welatekî sêyem heye. Lewma ev ne hejmareka hindik e. Bi rastî li gor tevahiya nüfusa penaberên Herêma Kurdistanê ev yek e. Li seranserî cîhanê yek ji rêjeyên herî zêde ye. Em behsa hejmareka mezin dikin ku li gor Lubnan, Urdun û Tirkiye hejmareka pir mezintir ya Sûriyan li vir dijîn. روشا سوریه گنجاوک و عراق یان ترکیه یان جی دولتک دن پنابرین سوری وگرین ولاتی وان دوی دمیده؟ The UN, the United Nations in general, but the UN Refugee Agency. نتوانیه گرتی بگشتی UNHCR ده به باوریه دنه که روشا سوریه جبو وگرا پنابران نعالی کرد. ام دوی باوریه دنه که تندو تیجیا مرووی و نه سقامگیری هیا لو ما خلق نکارن به اولهی وگرن سر مالن خواه. تبی ویجی پرزگریکا سرکه یا نو آباکرنا سوریه هیا. اوی وگرن چه؟ وگرن گندین ویران کری؟ نخوشخانه، دبستان و کارگهین ویران کری؟ یان زوین ماین کری و زوین تیگ بری؟ لو ما روش جبو وان نه آلی کارکو وگرن. لی روژه که جروجان به ایزنا خواده. دی روش بگوه رو آرامی پیدا ببه. دی وگرا خلکی جبو سوریه بسوگر ببو ده تو کس نه پشگوه کرن و طول جه کسی نه استاندن و دکارن هرن خانین خواو سرزوین خواو دکارن زاروکین خواه بشینن دبستانان دما کو نخواش دکوین دکارن چاره سریا پزیشکی به دست بخن لی دوی دمه ده او روش لور نینه نخاسمه جبو بنابرین سوریین لحرما کردستان عراقه جبر کو جه صدی نطلنه هیوان جباکور روشالات سوریه هاتنو
هر کسی کل نوچین ڕۆداوێ یەن لە سەر سووریە تەماشا بکە پڕباش دەزانە کۆ ڕەوشلەوەر نەئارامە. قامشل و ناو جهەک و هەر دێ و بابەک بخوازە زاروکێن خوا ببندا کۆلەوەر بژین. لەوما دەبێ دەمێدا پڕ گرنگە کو دەبێ مافێوان پەنابەران بێداین کۆ لە هەرێما کوردستانە عێراقێ پاراستی ببینن. ئەس دیسا ژێتەرا دەبێژم ئەس دخوازم سپاسیا حکوومەتە هەرێما کوردستانێ و خەلکێ وێ بکەم کۆ ئەف پێشوازی لە پەنابەران کرن. ئەو بجێکردن و هەتا نەها ئەو پاراستینە هەتا ڕوژەکێ بەگەڕن وڵاتێ خوا. دەما کۆ ئەم ژە وڵاتێ دوور دکەون بە ڕێیا vê li xwegirtinê pêwîstiya me bi parastina vê hêviyê heye. Ji xwe ev ew tiştek ku em bîstê Huzeyranê di roja penaberaniya cîhanê de pîroz dikin. Em gelekî şanazin ku em dikarin bibêjin ku Herêma Kurdistanê û Iraqê gel û saziyên wan karekî balkêşkirin ew divê cîhan weke destkeft û waneyekê lê binêre ku ji aliyê gelek welatên dinyên cîhanê ve çav lê were kirin. gelekî spas em ê jî bîstê meha şeşan ku roja penaberan e programeke taybetî çêbikin. Kêfxweş bûm ku tu ji Bexdayê nîvanê min bûyî. Spas ji bo ku te bersiva hemû pirsên min da berpirsê Komîseriya Bilind ya penaberan ya neteweyên yekbûyî UNHCR li Iraqê Jean Nicolas Böz. Gelekî spas mala te ava. مالا وجه آوا تماشاوانین هجاک و حتی به ساعتی تماشا کرو خاطری و حتی هفته بینه کتی.